هو جزائري فتح أبواب بيته لفرنسي دخل الإسلام حديثا. بلال هو جزائري مغترب جمعته زمالة يوما ما مع فرنسي مسيحي هو ستيف، الذي خلقت فيه هذه الصداقة فضولا لمعرفة أكثر عن الدين الإسلامي. Avant, il n'était pas musulman. On était amis, mais il n'était pas musulman. Et ben là, je l'ai découvert comme ça. Ça fait 2 mois. J'aimerais bien l'emmener avec moi en Algérie pour passer le mois de Ramadan. Comme ça, il va voir nos traditions, il va voir comment on fait le Ramadan et tout. هو قرار لم يكن بالسهل على ستيف، لأنه تطلب منه أن يغير نظام حياته، ولم يرحب من حوله بإسلامه. لم يجد إلا صداقة بلال، هذا الجزائري الذي فتح له أبواب بيته ليكون له سند. Ma famille, bon, il y a mon père, pas mon père, ça, bon, pas trop ça y plaît pas trop quoi. C'est l'entourage de la famille du côté de ma fille, eux c'est pareil, il y en a qui sont un peu dérangés on va dire. ولم تقتصر هذه الصداقة على الكبار فقط، بل حتى أحباب الله من الصغار أصبحوا عائلة واحدة، وأصبحت ميليسا ابنة ستيف صديقة لهم يعتزون بها. Je suis sûre qu'en Algérie il fait très chaud. Il y a des grandes mosquées, des très belles mosquées aussi. Il y a plein de gens musulmans, pas comme en France. En France, il y a un petit peu de racisme. Et voilà. وجد ستيف وابنته دفئا عائليا في أرحاب عائلة جزائرية في وقت فقد فيه حتى أفراد عائلته الحقيقيين.